كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada halaman 35 dari kitab Thamaratul Bustan fi Rayyahinil Quran. Pada poin yang ke-10. Oh enggak. Yang ke-9 ya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzuri. Warada dzikruha fi suratil Qamar arba'u marrat. Datang penyebutannya dalam surat Al-Qamar sebanyak berapa? 4 kali. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur ada 4 dalam surat Al-Qamar. Kemudian Al-Qamar ayat 16, ayat 18, kemudian 21 dan 30. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Waradat fi arba'ati mawadhi'. Itu datang pada 4 tempat dalam Al-Qur'an. Ya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa sabar lagi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama fi surati Ibrahim. Qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kemudian fi surati Luqman qala Ta'ala alam tara annal fulka tajri fil bahri fa bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa fi suratin Naba qala Allah Ta'ala faj'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan juga fi suratis Syura qala ta'ala iyasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jelas? Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami an akhrij qaumak minadh dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Musa mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kemudian dalam surat Luqman, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kapal yang berjalan di lautan tersebut itu dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dalam rangka Allah ingin memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang yang mau sabar lagi bersyukur. Wa fi suratin Naba faja'alnahum ahadits, kami jadikan mereka itu ahadits, ya, suatu obrolan, perbincangan. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kemudian kami sobek-sobek mereka itu tadi.
Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa fi surati Syura yasha yuskinir rih fayadhlalna rawakib ala dhahri. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini ada 4 tempat. Kemudian qauluhu ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ada berapa? Waradat hadhil ayah fi 3 suwar. Ada 3 surat. Surat apa saja? Surat Az-Zumar, Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ada 3 tempat dalam Al-Quran. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Waradat hadhil ayah fi suratil Qamar 4 marrat. Ini juga dalam surah Al-Qamar ada berapa? Ada 4 kali. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala fi jannatin 'aliyah. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi suratain. Fi jannatin 'aliyah yang pertama fi suratil Haqqah, yang kedua fi suratil Ghasyiyah. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Waradat 4 marrat fi suratis Shaffat. Ada 4 kali dalam surat As-Saffat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian qauluhu ta'ala fi jannatin na'im. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi suratain. Fi suratis Saffat wa ba'daha qauluhu ta'ala ala sururin mutaqabilin. Yang kedua fi suratil Waqi'ah wa ba'daha qauluhu ta'ala thullatum minal awwalin. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala inna hadhihi tadhkiratan faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tadhkiratun inna hadhihi tadhkiratun. Benar ayatnya ya. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Waradat hadhil ayah fi mawdi'ain. Suratul Muzammil wa suratul Insan. Kalau dalam surat Al-Muzammil gimana? Inna hadhihi tadhkiratul faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Terus yang kuat ngomongnya. Ila rabbi. Benar. Sabila. Apa antum baca ma'abah? Itu anaba beda. Muzammil. Kelanjutan ayatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili. Itu. Kalau yang Al-Insan inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila wa mata huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Gimana? Kok antum tak mungkin ini? Siapa yang bisa jawab? Yang anak inginkan antum nyebutnya lancar, bukan ngeraba-ngeraba gitu. Siapa yang sudah hafal Al-Insan? Abul Rasul. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Faman wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kemudian qaulu subhanahu wa ta'ala inni lakum rasulun amin. Warada dzikru hadhil ayah fi surati Asy-Syu'ara fi 5 mawadhi'. Inni lakum rasulun amin ada 5 tempat dalam surat Asy-Syu'ara.
Ayat 107, 125, 143, 162 dan 178. Kemudian wa fi suratid Dukhan fi mawdhi'in wahid. Sedangkan dalam surah Ad-Dukhan ada satu tempat saja. Ayat rakam 18. Kemudian zikrus sakat fil Qur'anil Karim fi arba'ati mawadhi. Penyebutan sakta dalam Al-Qur'an itu ada 4 tempat. Yang pertama Al-Kahfi. Fi qaulihi ta'ala alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al gitu ya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima gitu ya. Di iwajanya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima gitu ya. Dia berhenti sebentar, kemudian langsung qayyima gitu ya. Tambah bernapas kan? Siapa yang bisa? Contohnya. Gimana prakteknya? Sakta, gampang sakta itu. Antum hafal? Apa? Coba. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Gitu. Kemudian dalam surat Yasin fi qauli ta'ala qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza gitu ya. Di marqadinanya. Saktanya di marqadina ya. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Katanya mereka, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita dari tidurnya kita ini tadi? Qalu ya wailana. Celakanya kami katanya. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada lafaz min marqadina. Kemudian al-qiyamah wa qila man raqa. Kemudian al-mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada 4 tempat sakta dalam Al-Qur'an. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yasin, ya, iwaja dia bacanya iwaja ya, dia enggak ditanwin dia ya, iwaja gitu ya, qayyima. Kemudian sebenarnya apa sih, ada hikmah, apa hikmahnya sakta ini dari sisi makna? Ada apa makna? Oh gitu. Ya. Ya kalau dia disambung nanti nggak anu ya. Ya. Oh itu Hafasan Asim aja. Yang sakta. Dalam lain dalam artian dia bisa baca iwajang qayyima gitu ya. Bisa dibaca gitu. Ya. Berarti sama kayak min marqadina ini ada nyambung enggak? Ada riwayat lain nyambung. Oh boleh diwasal. Jadi boleh saja ya. Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman gitu ya. Kemudian qauluhu ta'ala inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada berapa ini? Waradat hatainil ayatain mutatabi'atain fi thamaniyati mawadhi' min surat asy-syu'ara. Ayat inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
ayat seperti ini secara berurutan ada pada 8 tempat dalam surat Asy-Syu'ara. 89, kemudian 67, 68, kemudian 103, 104, 121, 122, 139, 140, kemudian 157, 158, 59, kemudian 174, 175 dan 190 serta 191. Kemudian qauluhu ta'ala fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un. Waradat dzikru hadhil ayah fi surati Syu'ara fi thamaniya mawadhi'. Ini juga fattaqullaha wa ati'un disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ada 8 tempat. 108, 110, 126, 131, 144, 150 dan 163 serta 179. Qauluhu subhanahu wa ta'ala thumma aghraqnal akharin. Warada dzikru hadhil ayat fil Qur'an fi mawdhi'ain. Ini juga thumma aghraqnal akharin, penyebutan ayat ini dalam Al-Qur'an ada 2 tempat. Yang pertama surat Asy-Syu'ara, yang kedua surat As-Saffat. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi mawdhi'ain. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada 2 tempat. Yang pertama surat Thaha, yang kedua surat As-Saffat. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi mawdhi'ain fi suratil Waqi'ah wa fi suratil Haqqah. Qauluhu ta'ala wala yahuddu ala ta'amil miskin. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi mawdhi'ain fi suratil Haqqah wa fi suratil Ma'un. Gimana contoh dalam surah Al-Ma'un? Azkah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kelanjutannya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Gimana? Fawailul lil musallin. Masya Allah, bisa jawab dia. Nah ini dalam surah Al-Haqqah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam surah Al-Haqqah rizki. Faiz. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ada yang tuh enggak nyambung lah. Masa dia enggak dia rajin sholat tapi enggak mau ngajak orang sedekah dia. Pelit pula, masa katanya Pak Ustadz rajin sholat tapi sedekah pelit. Wala yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahul yauma hahuna hamim. Kemudian qauluhu ta'ala tanzilum mir rabbil alamin, suratul Waqi'ah dan surat Al-Haqqah. Qauluhu ta'ala in huwa illa dzikrul lil alamin. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi mawdhi'ain fi surati Shad wa fi surati Takwir. Qauluhu subhanahu wa ta'ala bal nahnu mahrumun. Warada dzikru hadhil ayah fil Qur'an fi mawdhi'ain fi suratil Waqi'ah wa fi suratil Qalam. Qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. La ayyuhalladzina amanu ada berapa dalam Al-Qur'an? Takarrarat fil Qur'an fi tis'a wa thamaniya mawdhi'an. Ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, ada 89. Ingat baik-baik, itu aja yang antum, ya. 89. Nanti antum hitung ya ayyuhan nas, antara ya ayyuhan nas kalau antum mau, ya. Ada enggak di sini? Kita udah lewat nggak? Ya ayyuhan nas. Nggak, belum ya? Nggak ada ya? Nah, tugas antum cari ada berapa ya ayyuhan nas dalam Al-Quran. Untuk ya ayyuhal ladzina amanu ada berapa? 89. Nggak disebutin ya? Harusnya disebutin lah di sini. Ya enggak? Ya ayyuhan nas ada berapa gitu loh. Antum tahu Ustaz Abdurrahman Siraid?
Ustaz Syarif tahu? Ada berapa ya ayuhan nas? Coba antum cari nanti. Ya. Biar kita perbandingan antara ya ayyuhalladzina amanu ini 89 kali. Sedangkan ya ayuhan nas ada berapa supaya tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kan di Madani ya. Di Madani, sedangkan ya ayuhan nas ada di Mekah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal.